Hola hola vipi? None mpabwa burare muhungu. Ya niyoshi. Ibyo byuno munsi ngene bige sawa. Ndabari tarahetse. We Sheri. We Sheri. Sheri. Sa. Ngore nawe. Nyarukabe. Eje nagiye kandi uyarangije ubite mu muci urabigende gusuma umufungo n'abana. Abigende gusuma n'abana. Dasha Demi Sheri n'ukuri. Nabo Demi n'asana bayite muri we urabigende uca gusuma gusa sumiki. Ariko mano umugabo je n'ukuri ndagoje ku miss yose kumarasha Demi. Je binzobishikamwe kugera ryari. Byo kumuramuka mu bibiri yampaye kwera ibinda ndabikuramwo rasiyo n'ukuri njya ko saa sita no mw'ijoro je n'ukuri singiye kubyiha mumashane ni sawa umeze neza mbugiye nako gasashe sangiye gusoma shamba nedi sawa usoma yuko hakeye cyari ibyo ndanka byose mu isoko ndasoma none makuru y'imisi ni meza cyane none rasho haje twayanga ko mbonye twaye n'agasashe gatoya asa jewe kwera umugabo yampaye rasiyo ya Demi na bibiri ngaho bisoma mwiki ibyo mbona byose ni byo nsoma je nta rasiyo y'ibiri notora ndi wewe naco ndayimutera je bamba rasiyo ya 15 yo ntumbariye reka wowe waratomboye sha ahubwo nenda kuzana inkuta hari umutsipe yakuntumye avuye iburaya ash aragukeneye apana uguma wimosha ntumbariye uzasigara usigara undenze nabigutse ku mugora habuze ndakubwire asha nanje ndaza kuza vrema sawa reka ngende kwirabira mama gahungu ngaho hepfo ndaza kubwira ego mwana mugore abana nibi ndabihabwa n'abandi na rusambure ndagwinjije reba amparasi y'amajana 5 n'amakofa ariko nkama nabo bamuhaye 2 rindira sha